Kei te tū motuhake tētahi hapū o Ngāti Kahu i te tai tokerau ki te whakatau i ānake kokoraho tiriti. Ko te whakapono o Ngāti Tara, māna ke tōna no whare e hanga. Kua timata Ngāti Tara te kohikohi i ngā maramara o tōna waka. Kei te pirangi te hapū o Ngāti Kahu, te tū motuhake i te runanga o te iwi. We believe that our interests or the land claims be far more better represented by one of our own no Ngāti Tara. Ko te whakahau kia rehita āna uri me te timata i tāna tau kreme i te teihana o Rangiputa a rātou whāinga i tēnei wā. We're just talking about our interests, our rights and what was our part in that land claim. E whitu ngā whānau e whakapapa ana ki a Ngāti Tara āhua rua mano āna uri. Hoi anō i tēnei wā, kua rehita te 500 tāngata ki te hapū. Te kaumā whānga hapū e whakapapa ana ki a Ngāti Kahu. Ko Ngāti Tara ana he te hapū, kei te pirangi te whakatau anō i āna ake kokoraho. A lot of those hapua, we whakapapa there too. I pirangi mātou te hopu i ngā whakaaro o te toihau o te runanga o Ngāti Kahu o Margaret Mutu. Hioi, kaori ia i whakautu i a mātou waiatanga atu ki aia. A kōko ake nei hui anō ai a Ngāti Tara ki te whakarite i tana huarahi whakamua. Anzac Pikia, Te Karere.